Hakari Amerika kajingnya persya ya Presiden Donald Trump kalau nangjur hadin ki jingkren jung ki pedai bat kari Iran. Kinong mikmat ke Democratic Party kila penpau kajing bitar hadin ba utrom mula berngem man penkutno ya kawai ke civilization ke balawanra kajing sengukia ha ke pertai. Laya tu bapalat prapusan ngut kinong mikmat Demokrat kidang kersan ya kajing dawa ban Weng no ya utrom nak syugi Presiden dak bapendon kam ya ke impeachment ni ke 25th Amendment. Kani ka peni ba kajingnya persya kam daisu tang kajingnya keren Henry kalapoi sya kajingnya lenti patba ha ka sorkar. Unang mikmat John Larson ulawanra ya ki article of impeachment persya yo presiden. Katba ki weipat kinong mikmat kumushri thanidar bat ke Jasmine Cocket kila pa jingtho sya vice president bat ke cabinet ban persyang pentrekam ya ke 25th amendment. Wala Presiden Donald Trump ula penbana ya kajingnya snuthu ban sange jingale apdeng ke US bat ke Iran nak benta artayo Henry kinong yalam Demokrat kimpat snuhun. Kiriu paukmat kum ke Alexandria Ocasio-Cortez bat ke Melanie Stansbury ringkat badu Senator Ed Markey kilong bagani ke ceasefire kamla ban pendam ya ki jingkren ki bladep ki ba kiong bakila ban long kum ki war crime. Kat kum kaan ban menteri kam ya ke benta pasau jong ke 25th amendment kadon kam ya vice president bat kebun pat jong kabinet ban rai bu presiden umbiang shu menteri. Lada don jing ya kenat halor kani karai kan don kam ya ke jing menjur jong ar benta nilai benta jong house bat ke senate ban penskem ya karai. Haka bakut watla ka jing ya snuthu apdeng ke US bat ke Iran kalawanra katu kani ke jing jai Henry ke jing ya kenat san perthai hapo Amerika kadangjur. Kajing dawa ban Weng no ya presiden kadang jai peteng bat kajela kadang ap ya kajing mi jong karai kabakadu.